Voilà, téléspectateurs bi assalamu alaikum wonɓe de Jama TV assalamu alaikum mo kala ka jooɗi mo kala ka tooli mo kala ka waali mo kala kadi ko woni wadde e activité ji mum DJ Bella jooli yehi ha tawi on salmini on junngo ñaamo salmitike on kadi junngo ñaamo andintingol ɗen tun ɗon anndi ça fait longtemps depuis neeɓi en waɗali émission men hotiren Fouta on par lundi jeɗen 14h30 et 15 ha 15h30 hara mi salmini jama fof mi wettanike jama fof mi toranike Allah kala mo Allah tawi ko sartewre mum yo Allah ɗon ɗon jontumore jam moƴƴere Allah kala kadi ko goɗɗo faala yo Allah okkormo hara kadi ko hoore jam moƴƴere nafamo kadi nafa famille makko nafa jama on e nafa yimɓe ɓe fof mi annonce anno on e 11h bimbi min on hande émission mon on salla jaaɓi ko 100% ambiance pour jama on kadi ɓurtu dartude ko honɗum woni ka Jama TV ka télévision men ɗo adresse on noon fewno ɗo ko honto ko c'est-à-dire ko en face monument Colobane Médina parce que côté Médina on men woni na côté face on men woni walla côté Gueule Tapée on men woni wat passé ko si sa feƴƴi kanal ngal tun ara ko Gueule Tapée woni ɗa ha arti noon face Gueule Tapée Colobane mais actuellement ko face men woniri mais sa ari ha ka deux voies ji yaltugol centenaire won ngo yaltugol centenaire won ngo yahugol ka arrêt BRT won ɗon naati ko jusqu'à fewno monument on ko ɗon men woni ko ɗon télévision on woni kala kadi faala ɗo ande adresse on fof haray ko ɗon sa naati kadi ka Play Store a télécharge kadi application on inchallah ka téléphone ma wona ka nder ndiyan siɗa faalaɗa fubbade ya darde émission ji wonɗi dogude Jama TV ɗin siɗa faala kadi kala ka wonɗa ka bureau ma sa télécharge application on a naati ka Play Store a waɗay to Jama TV walla Jama wala naata kadi ndara application on en tout cas télécharge ɗum inchallah ka téléphone ma jooɗoɗa kadi ka bureau ma ndara émission ji waɗayɗi ɗum ndara kadi information ji feƴƴayɗi ka télévision Jama TV ɗi hara mi salmini téléspectateur ɓen fof wona o ma o mi acci ali hay e goto en yaade noon direct e numéro téléphone on beaucoup de musique un peu de parole ɗo e Jama TV ka émission hotiren Fouta Jama fof no duwa mabbade hota Fouta Dialon gollen kamen par ce que ɗon andi ka kamen ka Fouta Dialon kono noon fewno ɗo kamen woni Sénégal laguine c'est à dire en woni sénéguinéen c'est à dire par ce que joni Jama ko noon woni acca en daaray tun Fodé Baro par ce que ɗon andi hande mi arda e ka tiiɗi sallaɗo no jaaɓi arte min noon goɗɗum waɗa hande ka télé ka e studio ka plateau Jama TV ɗon andi piiji ɓuri no woni kadi ko yewteten par ce que ɗon andi ko sati kono no sati numéro téléphone on 78 walla DG merci beaucoup 78 116 82 38 78 116 82 38 premier auditeur on no woodi question mon posatamo arten ka télévision men Jama TV mahindaren Fodé Baro na ñerema guinéa titinone tolérance ko ɗum woni titiron akasa tolérance non ɗon andi en français ko yon yurme rewɓe ɓen o guinéa ma ñawum par ce que ko debbo woni nene men ko debbo woni yaaye men ko debbo woni ɓeygu men konne awa yurme ɗen rewɓe ɓen ko ɗum so ni tolérance ko ɗum titiron Fodé Baro na ñerema guinéa ma to acca merci beaucoup 78 116 82 38 merci monsieur Abdourahmane e mo dadde ka YouTube kala kadi faalaɗo nadde ka YouTube o waɗata média e Jama TV walla nata kadi direct ka YouTube ndara émission on e fewno ɗe salminino wonɓe ɗo ɗo 38 personnes fewno ɗo ni ka page Facebook no darde émission on et puis woɓɓe kadi woɓɓe goo hara en salmini tout le monde e gaccali hay goto 78 waton 116 80 38 onon e DJ Bella jo langande on neeɓi on yiya langari on neeɓi kadi wulɗede émission mon hotiren Fouta on hiɗon annon o émission mon ɗo salla jaaɓi à partir de ma hande 14h30 15h30 konon emin 100% ambiance musique guinéen acca ɗo emi artu e piiji goo kadi ko piiji peejani ɗum mi artay maylaɓe maylaɓe i signe Mousto Camara ɗon andi Mousto Camara e binet depuis waɗi o clip maɓɓe mi waɗi o fitrin maɓɓe ko habbotoɗami voilà habbolammi hewti depuis on say Mousto Camara ko branchino ɗon e fulɓe Fouta ɓen ha o jombi pullo Fouta voilà o jombi pullo Fouta noon soso ɓen Ibrahima ya innina annaba namu fam mais ɓe jatti dande kono Mousto kadi hettinde andi ko pullo e soso ukkodiri si sosojo jatani dande pullo si tawi pullo on jooɗi keɗon hande dande yeehi haray miɗo heeɗi on numéro téléphone on kono mi wori noon 78 waton 116 82 38 émission mon hotiren Fouta
kono e ndare ɗon tan Mousso Camara may laɓe on certain information ji ɗi duwaɗen feƴƴide ni par ce que aɗa jama on lanni branchade télévision on acca régime Mousso Camara misi Abdourahmane ka youtube ba jarama mi weltani ka moƴƴa e kala wonɓe darde ga kani kadi on fof ɗon salminayi ɗon weltana may ndare Mousso Camara may laɓe allo salamu aleykum aleykum salam jige on jarama ɗon e jang jam ɗum tan ala toon hiɗa noddami hontoɗamake honno ɓe nodda on depuis Yerak Mamadou Diallo monsieur Mamadou Diallo depuis Yerak ka hotire Fouta ka hotiren Fouta ɗon ɗeɗen tawde on ka iya laɓe ka laɓe ha kala école andi sen inni hotiren Fouta e hamma e laɓe par ce que ɗe wandu capital Fouta Diallo ngal noon ka akasa ara miɗa weltanima fota merci beaucoup miɗo weltanima an kadi ara miɗa landi on ɗo mik paraya goto miki paraya keynan yo keynan mi jaɓi tay jajan annintingol on ko laɓe ka ara mi hokka dédicace kala jeeyaɗo guinejo wonɗo Sénégal ɗo lande seytana o ala mo kala ka wontiri d' accord ok dédicace à tous les Guinéens jajef way merci beaucoup e salmini ɓe yera men fof ɓe gaccaɗe hay goto Lokman kadi ka youtube ara e salminimo wonɓe ka youtube ɓe fof no darde Jama TV émission hotire Fouta on haray ko onon jeeyi en tout cas miɗo weltani o moƴƴa 116 82 38 onon e Dj Bella Joli ha e voilà ha ka gayni ɗen o maydaren encore Mousso Camara kasa maylaɓe est ce que ɓe laɓɓe no jentilan taw so tawi tun ɓe laɓɓe no jenti ɓe nodda 78 116 82 38 ɓe laaɓe ɓen par ce que Mousso Camara o sa yaha laaɓe a yaha Kindiya yaha Linsan yaha Mamou yaha Dalaba yaha Pita hewtoya laaɓe Mousso Camara ko kanko wi ɗum sa iwi Conakry tun a hewta e Koya d' abord andi ko ɗon o falji hewta Koya ara Kindiya ara Linsan ara Tamagali ara Mamou akasa mema noon Dalaba hewta laaɓe ka sare hewta Pita feƴƴa noon yaha labbe ka sare est ce que ɓe laɓɓe no darde émission on est ce que ɓe pita ɓe darde émission surtout ɓe dongol tuma ɓe ndete par ce que ɗon andi so minimum dongol tuma ko ɗon Bella Joli woni kam mum cosani mo on ko dongol tuma so inni noon ko honto e dongol tuma Dj Bella Joli jibina mawni janɗi haka wiyete ɗon gueme hoɗo gonno wiye Joli si tawi komi généralise fof wiya ADKP si manam Jolil kenkon pellel akasa hara mi salmini kala famille Dj Bella Joli joɗo ɗo e Dakar Sénégal mi salmina ja fammatama Wansan e ɓe kanko modi makkari ɓe modi makkari kanko Wansan kadi koto Amadou Wansan voilà merci mi salmina kadi ɓiɓɓe makko ɓen fof mi hakkille hay goto mi yeggitali kadi ɓe anduɗa hoorema en tout cas no jooɗi ko ADKP féminin manam rewɓe ɓen association Jan Oumarou Diadia Oumarou jooɗi ɗo kan kadi faasi ɗo no yeeya ka tabal kankadi o salminama moƴƴa e salmina ɓenɗa hoorema kadi ɓe kenkon ɓen jooɗi ɓe ɗo ɓe no Sadio depuis Fas pardon depuis Wakam e ɓeygu makko salmina kadi alarba e modi mum en tout cas ɓe kenkon ɓen fof ɓe joolin ɓen en salminiɓe eɓe pellel ɓe Idrissa aussi en salminimo salmina kadi Abdoulaye koto makko salminen ɓenɗa hoorema en tout cas ɓe fof fewɗo eno darde émission hotiren Fouta mi sikki tun goɗɗo fuggi kono noon on ɗon yeehi acce fuggugol na yon konku ko yo nattu voilà salminen eɗon andi hanki ay ɗe mari tournoi ballon molanaɗo on ɗo dogude stade Jakali Bakayoko de Grand Yoff hanki noon ouverture on waɗuno en tout cas ballon massiji labaɗi on yiyay ka télévision soit que ko janggo walla ko faɗɗi janggo ara DG on gayni montude ka dowa montede kon holla on ko faɗɗi kon ka terrain Bakayoko ɗum ɗon ɗon andi ko tournoi initiaɗo El Hadji Mamadou Salif Sow président parti ensemble pour le Sénégal en même temps le directeur général ASP acca ɗo e mi ɗum ɗo mi ƴetta e goɗɗo ka ligne allo allo DJ on jarama ɗo e jang ayi no ñalde ñallanko alhamdulillah konto e lagine ko labbe kako Pita kako Mamou kako Dalaba kako Telimile gawal binani degile mawde ɗaw inne honno mo gawal binani ko sayfon woni kala e hokkan sayfon eyi sayfon hombo e majji sayfon boy fenanilan noon fenanilan oui est ce que hayɓi keɗa hayɓi fenandoma ha ɗon ɗon nunnaki oɗo heeɓi fenando ɗum ɓe gawal ɓe goɗɗo heeɓi fenandoma
voilà iɗon andi ko hanki ko non wonno ouverture on 2 mars juillet premier match on ko misira wonno ko juillude ko ɗo non miɗo andi ɓe maali ɓe nodda joni onon ɓe maali ɓe noddela yandi anditinomi deuxiéme équipe on ko ɓen ɗon piino misira 2 buts à 1 ɗa kadi noon tunti wonno ko piyi ɗon kay noddela yandi équipe uji ɗi mi yejjitiɗi par ce que mi non vice président yo windanandi addanammi hay min ka whatsapp kono manna kono noon miɗon andi dimanche aro deuxiéme journée on ɗon sallah jaaɓi en anda joni ko hombo e hombo jouata mi yewta on par ce que mi sikki tun inteɓe pellum ɓen no toon ɓe joue e dimanche inteɓe santos no toon ɓe joue e dimanche ineteɓe kadi voilà mi arta ɗum no joni en tout cas mi anna joni ko hombo jouata ɗum ɗon correct si Allah jaaɓi mi anna ko mo jouata e dimanche terrain Bakayoko si Allah jaaɓi ɗo yakar Grand Yoff iɗon anno e ngal ɓe change fof président on wi entrée unique par personne ko 1000 francs CFA haray équipe uji kadi joueur ɗin 13h30 ino convoca par ce que normalement ɗo dowda 1h tan le match 1h tan won duwaɗa wonde ka terrain avant le match 15h0 minute kuuɗe am wasina ɗum haray ko 20 minutes oton 30 minutes haray noon nafa ala kon ɗon e jouinde ballon compétition kon won oɗo ndaare hankino ɗum fotiri ndaare hankino needi woniri il faut ɓurton ne'ade andon police ɓen ko fima on ko sécurisé mum ɓe woni yawde na sécurité amen ndey haray ko ɗum woni affaire on ton haray numéro téléphone on kono woyno 78 watton 116 82 38 par ce que ɗon andi ko saati kono laati mi arta e momo siɓɓe ɓayɗon andi piiji ɗi no piiji pajanni fof no piiji pajanni no piijinnaɗe samedi le 2 décembre samedi le 2 décembre hiɗon andi deuxième l'anniversaire DJ Bella Jolon ka émission Jama TV émission on ko émission daruyiɗa waɗa ɗo e jeudi jeɗen e o hawtuɗen Fouta ɗo ko hawtodirɗen waɗɗen anniversaire mum on samedi le 2 décembre haray ko teddugal le mum ɗum ko honto watta ko lycée Kennedy ɗo andi Kennedy Blaise Senghor monument fayda ko nokku goto joni noon ko ɓurma ɓattanade ɗon an iway ɗo Médina walla iway ɗo commandance Rebus walla iway ɗo ha Dakar Plateau ko ya continue sardine ɗon tout droit ha hewta ka monument feƴƴugol ma monument on deux voies ji ɗin naati ɗo Colobane on oyano yi Colobane no arde Fass oyano yi Fass no hammude Colobane ko ɗen deux voies ji ɗon ko ɗon wiyini lycée Kennedy haray ko teddugal le mon sal molanaɗo kadi no ɗon en tout cas haray ko teddugal jama on pour le 2 octobre et le 2 décembre iɗon an noon wona DJ Bella Jolly tum hikka DJ Bella Jolly collaboré e association molanaɗo association no inne portal fi ɓantal suusi foli résident à Dakar président on no inne monsieur Abdourahimi Diallo vice président on no inne Ousmane Koulibaly wuri woni chargé de l'organisation on communication ko monsieur Daouda Kourkouté wonɗo ɗo e Jama TV waɗa ɗo tindi e taali haray men torike jama le 2 décembre très bien aɗon suute noon e émission on na wongol kammuntuna no DJ Bella émission ma no foti émission ma no laaɓa par ce que min yata min yiɗta goɗɗo kumen ɗo to crédit min yiɗata goɗɗo kumen ɗo to connexion min yiɗta goɗɗo kumen ɗo riendable seulement ko si min waɗi anniversaire noon kadi miiji ɗo pension yawon ƴetton 2000 mon 3000 mon participant wiyon on souteni ɗum ɗo animateur jom on faami par exemple an kadi o sooda ko watto et puis o weɓɓinam ɓernde ka joɗɗen ɗon hara ko teddugal e mon ko le 2 décembre miɗo arde noon si Allah jaɓa parde yontere hannde mi anna o marenɓe ɓen e paremɓe ɓen e invité ɓen fop par ce que affaire on ko hen ko hombono woni juande en anniversaire on artiste ɓe wonɓe ɗo ɓen artiste ɓe wonɓe ɓen ko fils de Marga jibinande maali ko wiyete Bunaya nde ñande ko kanko hombo artiste invité ɓiweɗo laggine on ara ɗo ko wiyete Kajjatu Leluma ko yimi memaɗa a memali ko memeteɗon ko ɗum waɗi simɗo wollande on doyi pour no famiron voilà merci haray ko ɗum woni tigi tigi on miɗo souhaite on vraiment
le 2 décembre yon ar participo moƴƴa naten ha salon heewa no wodi piji bu surprise watte de ñande salla jaɓi sereji hay e goto sere hay e goto ala accaɗo sere hay e goto ala accaɗo. Merci beaucoup Elas Dramé mo andanawar maga kankamo ka youtube mo darde émission on en tout cas ɗo weltana en tout cas la weltani o moƴƴa e yayi daren Ousmane Paykun artan ka plateau men nene wayande mi holali nene daren Ousmane Payku régime arten non ka Paykun ka plateau men aseɗo gandi Ousmane Paykun kadi fewno ni préparation album makko ko le 28 nduɗo salla jaabi e Belvédère naane mi lottuno e producteur makko o wi fewno no chauffeur béton lagine Conakry soutenen artiste ɓen soutenen kadi promoteur ɓen e soutenen kadi producteur ɓen par ce que ko ɗum wa yata yeeso surtout ma soutenon média ji ɗin. Merci très fort Abdourahim Diallo jibinande Mali tumti dugu en tout cas effort ma fof no reeni yo Allah wallu en hunde ne yalta yoro jam moƴƴere mane e jon goɗɗum salmini o moƴƴa mayndaren Ousmane Paykun nene arten ka plateau men acca awa hande mi sunaki nene a hande mi holali en tout cas tigi on yo Allah hulanɗon wallu acca mawɓe men ɓe yeeso men wallahi a andata wela ha ñande yiwi takko ma ko ɗon anta jakka no weli andi siɓe takko ma kara han famirta no weli a siɓe pottike ma sabuji ɗin fuɗɗike yahude ko ɗon andata ko ɗon no wullenɗa ka ɓernde ko wullenɗa kon ɗi ñande ɓe yeehi nde ñande a fesata ko fesata ko anintama kono jamma arɓe ɓen arɓe jalugol ma ɓen e arɓe weltanagol ma ɓen e arɓe wullugol fimum ɓen e argol yurmina ɓe ɓen ko ɓen arta nde ñande si ɓen noon fof yeehi heddike noon ɓe dowaɗa heddude tigi ɗen heddike sabuji nene ma ko ji yummama ɗin wata ɗin fof yeehi a ata no yurmi yo Allah hokkoren ko palɗen dankoɗe nene mi torkema yo Allah vraiment mi weltanike moƴƴa Ousmane o so makko ɗo yo Allah hokkumo kadi change récisa e sorti album makko le 28 salla jaaɓi novembre ɗo acca salamu aleykum ɗo e jang Bela joni na ça va Mr Alpha way hono wallahi no muña ɗone jam alhamdulillah grawande na bugas grawande Alpha min grawande webitingaloma est ce que Alpha kupata noddita ah voilà wiɗa min emiteɗimonde allo allo oui oy di jaɓat nam avan wel saba nala to ɗone jam alhamdulillah yo hono fewndi toon alhamdulillah ande mbarima seeɗa quoi kon no mbaɗɗa kon e bobon maɗoke ɓe wuuro sikka ɓe nawnani ɓe nawnaade alhamdulillah denna bon kadi feƴƴo e jam ɓeƴe jam yo yimɓe ɓen hoti e jam machallah ceepuri ndi ñamma e jam min lacciri ndi ha joni mi jaynaɗi ndi accugoy lacciri ndi mbaɗandi min miɗo yiɗi lacciri moƴƴa non ko goto sina welo waɗi weltama wallahi kono jaɓi wallahi teddungal ma Mr Alpha anniversaire ma kadi hewtiti nam bisimilla hikka noon mi woɗɗinali ko yaani ha naata kedi inchallah inchallah mi yaha programme on jarama Mr Alpha Allah jarat naata wuuro nani awa ok voilà merci beaucoup Mr Alpha depuis waka Koloban pardon anko ɓengol makko e sonnajo makko on e bebejo fembaɗo ɗe balle on e diadia bébé on kadi ɓe fof ɓe salminama famille makko on fof en tout cas salminama yo Allah faw on jang salminen karama ko Mamadou Winda Diabo on ɓe wakam e Aissatou ɓengu maɓɓe Tidjani Mendia salminama chauffeur jo on ka Winda Diabo Mr Doumbouya salmina kadi Mamadou chauffeur ɓe fof ɓe salminama salminen kadi monsieur Diamala Bari Bartengel président de l'alliance de la sous-région et président et vice président on kadi
e kanko président on kadi Guio Diallo secrétaire général on no inne Safiatou Camara chargé de mobilisation Mamadou Binta acha le vice président Dio Diallo ne Aissatou Koundara hara en salmini e moƴƴa salminen chargé de social on kadi Jumayatu kankani mo salmina moƴƴa ami kanko e ami adusem makko ami ridis kankani no salmina moƴƴa e salminen Aïssa chargé l'organisation Kaliyan de la sous-région en tout cas sonna ɓe fop ummu en e ummude depuis Liberté 6 Didier Diaw fop kala wonɓe ka association alliance de la sous-région mi accali hay goto président on noon Malal Bari Bantingel haray ko kamɓe mi salmini ɗon ɓe fof mi accali hay goto salminen noon kadi chargé culture on ɗum ko DG on ka Jama TV e ngala wolde inde makko ɗo e jama on andu haray salminen kadi ɓe anda hoorema en tout cas no darde partout ednal law ka YouTube ka Facebook ka page men Facebook tout e salmini ɓe accali hay goto salminen kan kadi télé assistant on hande ka Jama TV merci aussi kala mon darma en tout cas ñande wo ñandere on mais mahdare muttare paraya keynan arten non parce que keynan merci Mamadou Yera torino ɗum arten ƴetten taw goɗɗo ka ligne allo ok merci beaucoup ara on no wi au revoir parce que aray ko crédit ñawlade o wanno 100 francs ça marche pas acca régime keynan muttare paraya keynan yo keynan may mek paraya balde jibinande labe don andi ko labe woni muttaru paraya woni kamabe hande non be labe ben voilà en salmi Mamadou depuis yera kanko nodduno tori mik paraya no wonno kay tori no sayfon ngara sayfon joni a fenani lan be man sangare be gawal binan be voilà mi andi tum bendo no fenana a fenani lan aka haray on andi mi yetno nanen tun équipe uji ɗin ɗi joy ɗin mi andira joni ko hondo inete ko première heure ko FC Badgula centre woni e fottude e FC Santos de Leluma Badgula e FC Santos ko ɓen jowata 15h00 dimanche salla jaɓi haray noon ko on andu dimanche coup d'envoi on ko 15h convocation ko 14h 1h temps avant le match ASC Badgula et ASC Santos de Leluma ko ɓe woni fodde première heure deuxième heure wo aren ASC Pellum e ASC Soya ɗum ko teddugalle mon ASC Pellum e ASC Soya haray ko ɓe woni kadi fottude deuxième heure 16h45 wala 17h00 haray ko teddugal jama on fof ASC Badgula centre e ASC Santos ko ɗon fottude ASC Pellum e ASC Soya deuxième heure ƴette goɗɗo ka ligne allo oui on jarama ɗon e jang jantun alhamdulillah ɗon noddanmi honto ɗon make honno Diallo Mamadou Aliou meɗen nodda depuis Joppol ni ɗo Diallo Mamadou Aliou depuis Joppol waaw ko pita ko labe ko dalaba ko mamum ka ko Sénégal ko yembere Mali mayen ton mi yara yembere Mali kono way ton ça va alhamdulillah yettude Allah nani mi ya SB yembere be yawno hanki ka tournoi suusi foni duguntunni waaw ɓe yawno kay ɓe yawno ah bon dimanche kadi on fo ɗon habba nani ok bonale Allah tawne merci beaucoup allahumma amin ok golle maɗe no weeli tum wasi min mi kaptu ɗon seeɗa merci beaucoup mi weltanikema ok ko min ɓuuri weltade sa si mi heeɓi ɗon noon son oɗo Amadou Bari daari lele walno jalba harayla yiiɗi quoi danko jomma mi torikema janko jomma simo wele awa wi ko batandi ko batora kon mais darama ɗo nini direct ka téléphone an ɗo sa merci beaucoup mi weltike ok merci beaucoup aray weltanike ɓe yemberen ɓen fop ɓe maali ɓen fof ɓe yemberen e weltanike ɓe maydaden sayfon arten ka régime o télécharge nen joni Amadou Bari danko jeema priorité on ko ono nodda ɓen toro clip may kanko wiyete sayfon fenani lan ɗon andi sayfon noon ko paykum ko andaroma paykum hawjukum e musique guinéen
walla wiya pastora walla wiya musique moderne walla wiya afrobeat par ce que fof himo wadde mo jildirde fop et puis o yima en pulal kadi jama o nana ko ɗo mi salminta ote siɓɓe fop hanki ka tournoi football arnoɓeɓen wono Husay e tante Aissa e gore e maɓɓe ɓen fof mi haccali hay e goto salminen kadi Muminatu depuis Kolda kankadi mo darde émission on en tout cas mo waɗnami ɗo message pour andi golla mo darde émission on kadi kali ka page Facebook ko merci Muminatu e kala wonɓe fewno ɗo ka page Facebook ɓe darde mi salmini on fop hay goto mi haccali général Bari depuis to e Gambia mi salminimo ɗon andi kadi général Salla Diaby le 4 et le 5 kono e Binet Diallo ɗum noon ko ton e Gambia people acca ƴette goɗɗo ka ligne allo allo oui ça va ɗay jang eyo ɗa noddanmi hon to ɗa inne honno hiɗa noddanmi hon to ɗa inne honno Aïssatou ɗa noddanmi hon to merci mo inne Aïssatou imo noddanmi mi anda ko honto kono noon haray ko voilà en salminimo kan kadi Aïssatou wonɗo nodde on salminen kala mon daroma en tout cas no darde émission on joni noon ɗo en are goɗɗo goo mi yettike on anniversaire DJ Bella Jolly on anniversaire émission daaro yiɗa on ko samedi le 2 décembre sallawlan no jaaɓi konto watta au lycée Kennedy artiste invité jon ko kanko wiyete Kadidiatou Leluma vi o iwa e lagine wara o tawa en ɗo salla jaaɓi o joua o tawta fils de Marga Bounaya par ce que ɗon andi hara kamɓe ɗiɗo woni artiste invitaɓe ɓen vedette invitaɓe ɓen kadi jour anniversaire on inchallah par ce que on andi DJ Bella Jolly feɗɗani ƴettugol anniversaire mum wiya ko musique simple waɗata jama on cowtowama non simple mbatta ɗum ɗon hara ko mi addu artiste ɓe anɗar maɓe daroɓe joie public on daara par ce que ko ɗum woni anniversaire gatorde ɗen soufflé et puis tout jama on fija welto 78 116 82 32 allo 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 désolé oɗo ndaɗe télé makko on mo dardelam mo haɓɓitime yewtay merci beaucoup e garay ka clip Kadidiatou Leluma so en ƴeewi ka clip Kadidiatou Leluma ɗon hande émission men on neɓata woɗɗo woni 15 et 30 minutes donc ok en arta taw e Amadou Bari danko deyma seren e Kadidiatou Leluma le 2 décembre Salla Diaby onon e DJ Bella Jolly et association portal fiɓantal suusi foli résident à Dakar haɗaɗe lycée Kennedy inchallah weyta bimɓe kadi yen joue en ballon on Salla Diaby par ce que ɗon andi activité ji lanta 31 décembre et le 1er janvier alliance no arde mon ɓay ɗon andi naafi men acca e ɓutta ƴette goɗɗo ka ligne taw allo 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 oui allo e porte téléma on seeɗa jaaja fi Allah yandi allo merci beaucoup maydaren tanko jomma mi torikema tanko jomma simo wele ama bata yagal ko bata andi ko batata kon allo allo jarama ino e jam jam ton ɗa noddami honto ɗamake honno mane nodda Marta Aslem honto Marta Aslem Aslem 5 e marché aslem 5 ha fof mi weltanike ɗum awa ɗamake honno minen tori ɗon musique mboma ɗiɗi fe pata kono nedi seedata ko hon ɗum mboma ka Karim Benzema ko Benzema tori dédicace mboma Karim Benzema Ibrahima Karim Benzema mi hokka on joni mboma bisou merci mi hokka on mboma joni e avant sen ayi ka Kadidiatou Leluma régime aranali ka mboma avant tout bisou voilà aray kono mi anditingol on tun samedi le 2 décembre Salla Diaby onon e DJ Bella Jolly et association portal souci foli résident à Dakar anniversaire lon konto watta ko lycée Kennedy haray ko teddugalle mon haray non tournoi souci foli on kadi toujours no continue dimanche aroɗo terrain Zakali Bakayoko de Crayoff acca ƴette goɗɗo ka ligne allo oui on jarama hiɗon e jam jantum hiɗon make hono ɗo noddanmi honto leñi jettu Diallo edina e jam yimɓe weltike to moƴƴa soñide no foti hen merci Kadidiatou Diallo ko labbi pita kako maali kako honto e ko telimile
an konto Mali. honto e Mali Madina. Wora. Madina wora Mhm. meɗen noddi on fof e dimanche ɗon andi tournoi dogon tourni on ka Mhm. dimanche meɗen noddi on fof sallah jaɓi pellum joyi soya joyi et puis AC centre joyi baduguda Mhm. Ko so yon non. d'accord merci Didi nduɗa ko tawi ko men faala o kom men ɗon. kajjatuɗa andi noon nane mi feƴƴini say fof ga fenani lan ɗaɓɓu goɗɗo go kadi Awo habbe. Lega ba ma. d'accord Yembere ma. yembere mali ga il y a pas de problème nan Awo on jarama. merci kajjatuba merci ɓe Mali ɓen fof ɓe yembere Mali ɓe Madina ɓe wora ɓen fof salminama Mali je suis fier avec moi parce que lang andi ɗon jokki en ɗa so jaɓi tamodi ɗum on tamodata salminen ɗon wano grand wano président ASC président ASC non ka Ibrahima Sori ka wonɗo merci monsieur Habiboullahi ɗon andi délégation président Mama Salif Sow hanki hewtoyno ka tere monsieur Mbalo e kanko Habibou ɓe hewtoyno en tout cas ɓe yi kamɓe tigi ɓe yi organisation on no foti no laaɓa et puis terrain on kadi juɗɗo noɓe juuɗe ɓe en tout cas ɗum acca 78 116 82 32 allo Yo, ça va no jumde ba. allo merci beaucoup 78 116 82 38 jama on en tout cas hanki ɓe neɗɗo tournoi moƴƴa guere ala sonko ala c'est comme ça enen guinéen on fotde gara sécurité ala wone sécurité hoore men ta goɗɗo yennu goɗɗo ta goɗɗo tuttu goɗɗo si tawi kadi ɓay ma waɗa par ce que no woodi noon ko ñiiri ɗuuɗi wo e haaju huuɗaɓe ɓe ñamata kadi alliance de la sous région ara mi teddungal le mon l'anniversaire Dj Bella Joli lon lan andi ko ono woni organisude kono ma mi teddina on moƴƴa salminen kañum kay noon Kumba Silla maren jomen on ka feƴƴi ɗo kanko e Kajjatu Timbi par ce que kamɓe ɗon no marenɓe ɓen ka feƴƴi ɗo Kumba Silla e Madina Wulale groupe maɓɓe fof en accali hay e goto séréji kadi arnoɗi déplacé ari concert e le 2 octobre ka bintalali ɓen e arnoɓe kay le 7 ɓen Bele Senghor vraiment ɓe salminama ɓe weltanama c'est nous dannu kala programme mo heɓu ɗon yewde présidente amen on walla e président amen on min suudana men kadi ko min wawi ko ƴetten goɗɗo ka ligne allo nala to ɗay jang ɗa wawi wolde moƴƴa mi nana voilà merci beaucoup haray c'est comme ça par ce que neɗɗo a ƴetti lettere a invité mo a yehi ha kamakko a invité mo quel que soit alpha mo dowa waɗa délégation mo ara ko ɗum ande en teddungal mo jonnima teddungal e jottumo teddungal kono noon c'est pas grave aduna on ko noon aduna on noon no yaaji ko noon no faali ka fotete mo kala e waɗu doyi a andi sa wi o kanɗa a yehi a kanɗa a anda ko no itti oɗo e kanɗa naɓe o kanɗa acce haylagol yiwɗo wo utilise on c'est pas bon goɗɗo woni waɗu base hunde wotere wela metta ɗon mais acce haylagol hammaɗa hande hammaɗa janggo famina woni kañum hara jamma on no andidiri ka game ali ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui allo merci beaucoup voilà aray ɗen andiri ko hombo jamma woni ka ligne ɗen andi game on ɗo ɗen andi nafuɓe ɓe marɓe nafuɓe ɓe ala nafa hiɗen andi mais joni jamma on arɗo o utilise e tun oɗa arɗo ko menen ɓuuri oɗa kadi arɗo ko menen ɓuuri hara wonaɗo naɓede o fusti a gaynata sa wiɗa haɗata marsa sa yehiɗa kañum kadi si marsa eno sa piiji ko bona haray noon il faut kewti darta ɗum hoore mum sina ɗum vraiment a wonay tun hayleteɗe way tawi wa balorde si o andi si 11 23 22 personnes hendige ballon mo kala koɓe pasangoya ari joua ɗo mi joua ɗo éviter ça woni nokku goto wonon base goto accon wownugol ɗo kanɗa yennawɗa ha immo kadi tawta mo yennuno on non astahfirullah aɗo yurmi sa allo oui on jarama ɗon e jang jantun ala to ko no fewndi jantun voilà ɗa noddanmi hon ɗa inne honno ko Ahmed Tidiane Diallo Mali non Sengeti Telemile eyi honto e Telemile woni kammo min ko Sengeti Bukuna na Sengeti Bukuna hiɗa andi hoore Kofi
Landi hore kofi. Landi kombe anda be hore kofi. No hore kofi ko rewa feƴƴe maton. Na? Ko rewa feƴƴe mum mi waton. Rewa feƴƴe yawon. So rewi hore kofi yawon hondo. So rewi hore kofi ko feƴƴi yeso ton. Mini be fo min kadi naw mi hore kofi kono ko to min jandi quoi. Ne. Ko sengete. Min ko senta mi buri wonde teli kambaya. Okay. Minen kadi ko gam mi buri basode kono. No, anga traka to anga traka anga boka. Okay, kono falla ki ankar ga nyalorma do. Na? La hedidima ka nyalorma do kono falla. No, e falla passe donc à télévision. D'accord, bismillah, la direct fe on do. Okay. Allo? Allo oui. Mi do hedima ko participe ko émission la hedima la direct fe on do. Na? Heda e direct fe on do go la hedima kono falla yewtugol. Ko be o kan non Black Ziz. D'accord. Bakka mo mbo. Black Ziz e studio. Bakka mo mbo. Ko ben non. D'accord. Ok, te monani. Acha, merci beaucoup. 78 116 82 soron kala mi ronkata. Salla jabi. Ba su soron kala dugo mi ronkata de. Voilà. Wombe ndarde be fo no salmina acaka ay goto acaka. Acha mahi salmina jang ay sari 3 nena je bari batngel sale mo yero salmina non kadi delanda fas salmina mo moja yallande ki simoy jang salmina communauté jinengo fo kuyate fas bafode grand abdul bambara nafisatu majina hulali rahmatullahi sarane aisatu barik Dakar hasanatu be fo be salmina be salmita kadi salmina kadi non kanko Mamadou Binta vraiment e Boubacar Horeya en salmi e moƴƴa ɓay en haaju men alaka huɗa ɗo wowlata ƴette goɗɗo ka ligne allo 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 yaram ɗuytu téléma on seeɗa walla poɗɗa téléma on seeɗa merci après artay ça waɗi pré passé fewndo ko télé moni darde moni jentade haray kala noddo lan fi Allah yo pot télé mum on seeɗa sena ɗum haray wona aja aray merci beaucoup en salmini kono mi wori no ko ɗon salminɗen wano groupe aji ɗin fop wano malaɗo mangol kadi salminama wano en tout cas wano ɓeɓe wonɓe caaroy kadi fop salminama ha jabbinta yombol ɓe fof ɓe déplace no ɓeeri ka concert alliance de la sous-région ka le 2 octobre ka jabbinta laali donc salminen camara caaroy kaga mo salmina ɓe wakaɓe ɓen kadi salminen en salmi kadi baringor ɗo gandi hannde kanko invita ɗo ciɓori ɗo seeɗa so Allah jaaɓi en salmino moƴƴa acca ƴette goɗɗo ka ligne allo allo ok merci beaucoup mi yelani on kala noddo la yo porto télé mum on seeɗa a porto télé on seeɗa wala ɗoyta télé on wawi en famodirde salminen Ibrahima Sori Ibrahima Sannum kamɓe fof on ɗo ɓe darde émission on mahindaren kajata leluma memaɗa a memali ko memata ɗon le décembre so wari mo kala ɗaɓɓay ko memira aca voilà merci beaucoup haray neɓata oɗo wani newanide no régime lan torano mboma ko mboma wonde e wayntorde mi hakkida on e mboma ka e régime o haray merci beaucoup si Allah jaaɓi en jeudi 22h 23h mi andintinayi on tun dimanche match jiɗi no continue ka terrain de Yakar tournoi sosi folion haray ko e yaw ASC Badugula fottay e ASC Santos de Leluma sen iwi ɗon ASC Pellum fotta e ASC Soya haray ko andintigol ɗum jama on premier heure on coup d'envoi 15h00 convoqué iɓe convoqué 14h00 1 heure temps avant le match deuxième heure on kay la même chose haray en salmi jama supporter mobilisé moƴƴe kadi ara voilà le 2 décembre inchallah haray ko on yi kelepo kadiata leeluma on ko kanko woni arande joingol len anniversaire men on kadi émission on ɗo haray merci à tout le monde kala noddunoɗo e mo faalaɓe nodde e nodduɗo lan kadi hendaki on jadi inchallah en jeudi inchallah yontere han noon en arta kadi kay plateau men kekide kadi arta kadi laaɓa e poyi inchallah merci beaucoup à vous tous
au revoir ciao